Kanigay ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bakomsan jong ki khubor minta ka step ka live hotel unitung kilong. Kentu ka sarkar Assam ikiblu ki jongki bakinum si Mizoram. Shinti uba Sambo Shulai ku Menteri Katakan Arts and Culture, Animal Husbandry and Veterinary, Home Passport, Prison but Labour Department. Sa news pa live hotel ki biyo thumay yo COVID khatkanday tanghimin kasni hameglaya kot saus pa aflay ngot bat khat kasamun. Bat rai wamili kamawati bu unmi shakmat bat kiningalam nyam ban pinsungot ho yakipat ba halor ka jingdon kam banyo yaktika yada COVID. Haswa banyak syaki khubor babnya tungin sangap sywa yakini ki jimpamlam. Namar ka jingdon bon ki biyo ki biyo ya ka jimpang COVID khatkanday ni kintu yakinyong sangap ki jongi ba kinom khansting henray ban buot tikna yakikindon ka kot kakhya ban nakabanda kito ki bladap substance name syndrome bat ki bladap ban ay yaktika jong kawat ka paningkong kamaw bade ban ay yaktika jong kawat ka baar hakapor balabu. Shongkhop bat fikir yaradi rakababut yakini likely ki rukon ki basok den yaki jingda khmat nemas penjingai iwei ni iwei pan bat kham pikir ban ne kho yakakti bat khaman nagabanta ki jingtep ki ba khambnya ki bele bat ka covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwei r like khandai no fra not soundry lani ho number iwei not no sang ban nagabanta ka jilla megla ki helpline number ki de iwei not fra bat iwei not no not ki khubor ki babnya ka sarkar Assam kala kentu ikipat ba jong gejala bakinumnet si Mizoram ha ka hukum bala pini da Home Commissioner Secretary UMS Manivangan ulai thu bakidan bon kijing sa thombor ha kijaka khappo jong gejala Assam bat Mizoram susu Manivangan ulai thu ru badang ha kini khindiat ni henremu ki pulit Assam tilalu la kijing im ha ka por bakiada ya khappo jong ka Assam ka hukum go batharu ya gitu kinang Assam ki basa ha Mizoram nakadaw ka kam ki jongki ki de banlong ki ba fikir bhai aladem MLA ka BJP uba Mikmat ya ka South Shillong uba Sambo Shulai uba labam smai ku cabinet minister batmai jong kajala ha ka jaga uba AL min ha ka afni tarik minta ubnai uhab ban simti ban pe ya ka tangat arts and culture, animal husbandry and veterinary, home passport, prison but labour department kat kun ka notification ka bawan na ka cabinet affairs department jong sarkar jilla ya ki portfolio la Aisha menteri batmai da ka jing batha jong menteri ramba ka jilla uba poston tinsong ubade usumbut menteri ramba ka jilla minta unbat ya katamat health and family welfare, parliamentary affairs, PWD roads, civil food supplies and consumer affairs but ka corporation department ban pension ya ka jing ai tika ya da covid khamtam hawa jantia bat ha amnaram subdivision umintri kampoing jong jilla uba lakamen rambui uba longru ha ka ju opor UMLA jong ka amnaram constituency uba election minta ha ka awareness program jong ka jing ai tika ya da covid kabalong ha ka snibalang jong ka tayo ha ka sinong khongla ya gani ka awareness program na penlong da medical officer jong ka Padu State Dispensary uba lakman rumboy haba arjingkran ha kami kisni ulakin tu ikipai ba bakin ni syakmat ban shim ya ketika ya la covid nakabenta banyada ya ladi na khunyang jingpang coronavirus berkunjuru banyada ya kalong yang longsem lemba ya ke imlang kasalang uba lakman rumboy ula pentip ru bagi dang ru prapho nak sispa ki beliau hai ki katu kat ni kisnong jong ka konsuensi ki jong u ki bela pendap ya jing ai tika ya da covid Kanina Labour Department kala Shimkhia halo banpet ya kajing ba kendu da kinong kre bela kibal la register na kabenta banyo pisa limba ka Chief Minister Relief Against Wage Loss ni ka CRAWL ka balay ka scheme na kabenta kinong belas ni bat kinong khayi ki balit ka syakta na kajing khangdam banpet ya gini kajing khamtam ha kajing slam banyo pisa ki labor officer hapo joman na ki block Development Office kinbu ya ki Facilitation Center banyaram ya ki ni kinang belas ni da ka bapet binya ya ki kot kisla jong ki khanang ba kito ki bang pagyo ya kan ni pisa limba ka scheme Chief Minister Relief Against Wage Loss kindubyo no ya ka pisa nagalang Principal Secretary ka Labor UGHP Raju wala pentip bagi bang habaro ki block labatha ki bangbu ki bang adalat khanang ba kinyo jimintoy ni kinong belas ni ki laban penstep binyo ya ka KYC ka jongki uraju ulo ongru badaba ka daga bale kunni katang leba kana bansi ya kinong bela ki bala register limba ka ni ka Chief Minister Relief Against Wage Loss scheme kani bale ko All India Radio Shillong ka balam shiphi ya ki khubor
Kajinna Meghalaya tanghanin kesni kadang news pa live wengut kibayo tmai o kuvet khandai saus pa aflai ngut kibalakot no bat khat sangut kibalaklat no ka office DHS amai ka pentip bana kini ki news pa live wengut kibayo tmai khandai ngut kibayo na East Garo Hills District live ngut na East Gentle Hills District as pa sangut na East Khasi Hills afu ngut na North Garo Hills shis pa khat sangut na River District henleu ngut na South Garo Hills khandai ngut na South West Garo Hills afu ngut na South West Khasi Hills she's pa afu prangut na West Garo Hills khandai fuengut na West Gentle Hills but khandai funlungut na West Khasi Hills District ki South pa afu laingut ki bakoi pat ki kintup ya afu fuengut na East Garo Hills District arngut na East Gentle Hills she's pa samsangut na East Khasi Hills nyongut na North Garo Hills hendrip sangut na River District laingut na South Garo Hills hendringut na South West Garo Hills life of rangut na South West Khasi Hills life khandaingut na West Garo Hills sanfunlungut na West Gentle Hills but life fuengut na West Khasi Hills District ki khat sangut ki baklapat ki dei nyongut na East Khasi Hills laingut na River District arngut na West Garo Hills but mat iwe na South Garo Hills but West Gentle Hills District Kajilla Meghalaya hadu hinin kisni kadang refulai hajar news pa saf sangut ki playo yo covid khat khandai me ki positive case haga ba san hajar san news pa san phungut ki dangdan haga jing suma ne ki active case san phungi hajar khandai spa lifeline ngut ki lakot no but shi hajar refu arngut ki lakhla no Haga banlang ya kajing sap ni sungthu bakla halo kajing ya ketika ya la covid bat ban pinsluru ya ki ban shim ya kani ketika khanang banyada na kajing pang covid khandai uamani kamangati jong gari bhoi district uba dasakhet lamre ularai ban yesnok tilang bat kinang yalam nyam ban pinsluru ki pai ba ban shim ya ketika ya la covid bat ban ai ru ya khubor halo kajing dong kam jong ketika ya la covid habaklan bagila pasai khubor uba dasakhet lamre ula pentip babon ki pai ba khamtam ki tu iblayau ka kerta kim tre ban shim ya ketika ya la covid nama kajing tiang ya kani ketika uba dasakhet lamre ula ban rabu ba mo lambat ki bor pinya district kila persen man ai awareness program halo kajing dong kam ban shim ya ketika ya la covid khandai uli ulamali kamahati constituency ula ai khuble ru ya kini yalam nyam halo kajing ni kajong ki shakmat ban ping songtho pai ba halo kajing dong kam jongbaro ki bre ba de ban yo ni shim ya ketika ya la covid khandai Chairman ka Meghalaya State Planning Board bat ubalang ru uamali ka nongkram uba lambor manging ula kentu ya kasarkar jilla ban register ya ki jaka ki badan khaput Assam bat ki badan ru kajing ka jakput khanang bala ban te lakam ya kajing turput jong ka Assam uba lambor manging ula penlam juri ya ki pulit Assam halo kajing ne kajongki khamtam ban kata akti UMDC ka mawhati uba chal semarnga bat kajing pulit kajongki ya ki nongsong sunong jong ka yom khuli uni chairman ka Meghalaya State Planning Board ula pempau bagade kajang Assam ko balak turput siya kajala Meghalaya nalor ko yung khuli Kalipura kajaka jong kajala Meghalaya ubalang bol manyang ulang ru ba unsara ya kini kapang bat kasarkar jala hadin ba kajing kan pendiput apaden ki menteri rang ba jong kajala Assam bat Meghalaya kanlong hakan lu tolik mentau benai hakan lu tolik jong benai benwan ubalang bol ula pempau ru ba kasarkar jala kadi benwan ra ya ki skim pendoi habaror kajaka khaput jong kajala Komisi bintang jong kajing rakhe ya ka Swarnim Vijayvash ka badai kajing rakhe dap sanphusnam jong kajing jok thma ke India ya ka Pakistan hausnam kha khandai spa ni fuai ka Swarnim Vijay Marshal kalapoi hajala Meghalaya bat lapaliang da umuntu rang ba kajila ukonat ke sama hapola ground hin kisni kani ka marshal ne ka kadang Musa kepala sedang ya kajingai inti kejongka na ke National War Memorial New Delhi haka khadde tarik uno pra jong snam arhajar arfo bakalalong sejilla Meghalaya haka arfno tarik mentau benai bala IT pat ha uminti rang ba kajilla ukonat ke sangma hinin kisni hapulo ground long ban ai buram ya kajing shlel ba kajing lan ya de jong sipai Indian Armed Force haka thama jong ke India bat Pakistan haus nam khat khandai spa nya fuai bat ban lef nam ya kajing ni jong kari Bangladesh ka program kerpan kalalong hin kesni maran pulo shillong haka banilon haka balai long kat ki kendan kindan ki ya sipai ki ya pulet lembat ki sipai ki blasong thait jong kajala Meghalaya ukonat sama menteri rang ba kajala Meghalaya ba ayuk na kani kesni ulang bang ide ban buron ni sipai ki blalan ya lede ban ya kani bat ide ban buron ni ki Armed Forces na ka benta ka jinos nyang ka basika de ka jongki kato ki khubor ki lakut ki bawan sipi na ka studio jong ka All India Radio Shillong basakin lat pon ni se so ba Delhi station na ka benta ki khubor ha khatin hindi bat buat pat sa ki khubor ha khatin fareng kani gade ko All India Radio Shillong